Dem başlama şevarin heja. Çend sal beri kes anji komek binavi Satoshi Nakamoto ser interneti perey dijital ye binavi Bitcoin dan alsın. Ligor saniyarın aboriye peren kripto o pergala blockchain'i jibu aboriye şoreşe. Civer oje virve nav civakeda navi Bitcoin peren kripto o pergala blockchain'i teya kaptın. Emi irod bername piyasada ser mijara blockchain peren kripto psekna. Roja da hejmara peren kripto jine hazari derbas biye. Gelav peren kripto çine. Peren kripto negredai tu devlet anji navendek. Yani benavendin. Peren kripto liser pergala blockchain'i bir perendin. Yani bir peren ko gredai devlet ekne bişikleki dijital ten goyardın. De danustandine peren kriptoda kriptografya tep karani. Kriptografya kiranin danustandan peren kripto evlehtetke. Peren kripto liser blockchain'i ten danustandın. Pergala blockchain'i çiye. Ciba pergala blockchain'i fem bikin MEP ve blockchain'i şev bakinin. Peyva blockchain'i peyveki heve dudaniye. Blok tevataya kome, change tevataya zinciri. Yani komen pevra gredai. De pergala blockchain'i da danu standına peren kripto tekren. Pergala blockchain'i çavatep karani. به هزارم کس کردن و پرگاله بناسنامه خوی فرمی داخل تلفن آنجی کامپیوتری خو و ساب کردن. پرگالا بلوکچینی گریتای تو ناوندینینه. پرگال لسر آموران تب کارانین. وجدر ودا تو کس نکاره مداله پرگاله بکه. Demat pergala blockchain'i da danustandın çeydi be. Pergal navnişana cüzdanı kesi ku danustandın kiriye ve kesendin ra harvetke. Vi şekli danustandın dubare navın. Yani pergala blockchain'i ve deftere muhasebe şirkete gibi fikrin kutteye da hemu kirarin ve cihdigirin. Avantajın pergala blockchain'i içine. Jiberko blockchain gredai tu navend anji kesek ninin, kiran, erzantır, evlehtir, uzutur çedmin. Minak demam diçin TL'in xotkin dolar, drezi da disekinin o komisyon ektidir. Led blockchain'i da ev tüne. Kiraren kuliser blockchain'i çedibin, jiber ve hemu kesin pergale bir kartinin ratey parvekirin, dizi, liser ve pergale çenabin. Pergal gredai formüleki matematiki. Jibervi de pergale da xeta çenabin. Devlet u hükümet xwazin pergala blockchain'i bikin bin ya da xwe o sab karbinin. Niha jiber ku pergala blockchain'i ne gredai tu navendiye hükümet bixo ve pergale evleh nabin. Türkiye ragand goan 3 Nisan şunda bkarayna peren kriptoya danustandın eda kadexe kiriye. Pişti li Türkiye li ser Todex dizi çebu
baweriya ji blockchainê kêm bû. Diziya ku li Tirkiyeyê çêbû nayê wateya ku pergala blockchain de dizî tê kirin. Me ew qas tiştan got. Gelo neyînî vê pergala blockchain û perên kripto tune ne. Elbet hene. Li gor zanyaran, eger Bitcoin devletek bûna wê demê Bitcoin bibûna devleta siyemîn ya herî zêde ceyranê xerç dike. Niha tenê hilberîna Bitcoin de enerjiya ku tê xerç kirin jî Arjantinê zêdetir e. Elon Musk dawiya edarê de diyar kirbû ku ew ê di danûstandina Tesla'yê de perên Bitcoin qebûl bike. Lê ji ber xerçkirina enerjiyê re gand ku wan danûstandina bi pereyên Bitcoin daye sêknandin. Piştî ragandina Elon Musk perê Bitcoin ji sedî deh nirx wenda kir. Di heman demê de Elon Musk ji bo Dogecoin got ku ew ê di şîrketa SpaceX de di danûstandina bi perên kripto qebûl bike. Li du ragihandina wî nirxê pereyên Dogecoin zêde bû. Ve bala xudayê ku nirxên pereyên kripto çiqas zû diguherin. Berê temaşevanên hêja bi kurtasî pereyên kripto pergala blockchainê ev e. Piştî lêkolînên berfireh biryara bikarîna pereyên kripto pergala blockchainê bidin. Heye hefta pêş me bimînin xweşiyê de.